дуруд бинандаҳои азиз, 20 апрел барои дастаҳои лигаи якум дар чемпионати Тоҷикистон мавсим оғоз мегардад ва дар арафаи оғози чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи якум мо тасмим гирифтем ки бо сармураббии дастаи файзканди ноҳияи Восе Ҷалол Маҷидов як суҳбате дошта бошем. ҷалол, медонед, мехостам ҳолати ҳамун сармураббиро бидонам ки дар мавсим дасташ мақоми панҷумро дар лигаи олӣ гирифт, аммо дар як они воҳид худро дар лигаи якум дид. чӣ ҳоле доред? бисёр саволи баморид аст. пеш аз ҳама гуфтем ки албатта аламовар аст ки вақти тиме ки дар панҷгонаи беҳтарин Тоҷикистон мавқеи худро ҷойгир кардааст ва мавсими оянда дар лигаи якум мебинем, ҳақиқатан аламовар аст. ҳамчун мураббӣ гуфтаниам ки он корое ки мураббӣ мекунад бе бозингару бе ягон коргарое ки дар қабати он сармураббӣ аст, он натиҷаҳо ноил шудан бисёр душвор аст. ман фикр мекунам ки беҳтарин бозингарое буданд ки соли гузашта мо дар як бозии хуб гузарондем, мавсими хуб буд, бо он хеле бозингару, бо он хеле ҳайати мураббиён кор кардан хеле осон буд. пеш аз ҳама аз бозингаро аз фурсати муносиб истифода бурда миннатдории худро ба он бозингарое ки тӯли як сол бо мо ҳамкорӣ карданд ва як натиҷаи хубам ба даст овардем, миннатдории худро баён мекунам ва фикр мекунам ки мавсими гузашта хеле мавсими барои файзкан мавсими бобарор буд. ҳамон ҳолате ки шумо огаҳ шудед ки ҳамакнун дигар дар лигаи олӣ бозӣ намекунед, чӣ эҳсосе доштед баъди ин қадар барости дар панҷгона ворид шудану ин қадар заҳматҳову меҳнатҳову чӣ андешае ба саратон омад? фикри аввал он буд ки бозингаро ки мо даъват кардем, чи аз Тоҷикистон чи аз хориҷ буд, фикри аввал он буд ки бачаҳо бояд бекунанд, бояд як тиме раванд ки бозии худошонро давом диҳанд дар лигаи бартар. хурсандиовар он аст ки ҳамаи бозингарое ки масалан даъмо буданд, мо даъват карда будем, ҳамашон рафта дар дигар тимҳо машқ тамрин кард, қарордод ба имзо карданд, имсол дар мавсими нав дар лигаи бартар иштирок карда истоданд. иллати асливу усулии оне ки файзкан дар лигаи олӣ бозӣ намекунад чӣ буд ба андешаи шумо? мо ва шумо шояд чанд нафари дигаре медонем, аммо ба ҳар сурат фикр мекунам ки барои мухлисон бисёр мароқ зоҳир мекунанд ки чаро чунин шуд, иллаташ чӣ буд? рости гап мо ҳам то охир нафаҳмидем ин чӣ буду чӣ шуд. аз лиҳози молиявӣ гӯем агар мо бо роҳбари даста суҳбат кардем, ягон мушкили молиявӣ надоштем ва дар бораи омода набудани варзишгоҳи ноҳияи Восе сухан мерафт ва мо инам дида баромада будем. мо хусусан ман шахсан бо директори варзишгоҳи нефтяни ки ноҳияи рӯдакӣ ҳамсуҳбат шуда будем. дар ҳолате агар варзишгоҳи ноҳияи Восе ҳам қабул намекарданд, мо метавонистем дар варзишгоҳи нефтяни ки ноҳияи рӯдакӣ бозии хонагиро гузаронем. ҳаматараф мо ҳама корро дида баромада будем, ки сабаб чӣ буд мо то охир нафаҳмидем. рости гап қарори исполком аст. фикр мекунам ки ин ҳар як кори шояд бояд сари вақт бояд ҳалли худша ёбад. вақте гуфтанд ки варзишгоҳ бояд омода бошад, роҳбарони даста, роҳбарони дигар бояд ин корро барвақт кардан дар кор, омодагии варзишгоҳа дидан дар кор, майдона ба тартиб таъмир кардан дар кор, вазъияти молиявӣ ҳамаша дида баромадан дар кор. баъд мекунумш не, вақте гуфтанд дар ҷош бояд ин корро ҳамаш ҳалли худша бояд меёфт. фикр мекунам камтар дер шуду. аз лиҳози ин бошад роз мо бо роҳбари пешинаи даста ҳамсуҳбат шудем. ягон мушкили молиявӣ ҳам надоштем. мо як тамринҳое шурӯъ карда будем. он чизҳое ки мо дар 4 сол ки дар лигаи бартар иштирок кардем, он шароите ки имсол доштем мо надоштем дар 4 соли гузашта. мо нақша доштем ки як дастаи хуб омода кунем ки беҳтар натиҷаҳои беҳтар нишон диҳем. ҷои панҷум не. шумо медонед ки кадом тиме ки аз лигаи дуюм ба лигаи якум, аз лигаи якум ба лигаи бартар мебурад, дар як соли аввал ягон натиҷаи хуб нишон дода наметавонад.
барои ин вақт лозим аст. мо ҳам фикр мекунем дар 4 сол ки дар лигаи бартар иштирок кардем, якум сол ки мо лигаи олӣ биромадем ҷои 8-ум, дуюм сол ҷои 7-ум, сеюм сол ҷои 6-ум. Имсол ки соли гузашта фикр мекунем ки як натиҷаи хуб буд ки дар панҷгонаи беҳтарини Тоҷикистон ҷой гирифтем. имсол аниқ сеюм ҷо мегирифтед. нияту мақсаду ҳамаш инҷур ки як натиҷаи беҳтар нишон диҳем. фикр мекунем зина ба зина агар мо ҷои панҷум ишғол кардем, аниқ буд ки мо бояд барои ҷои чорум ё ҷои сеюм мубориза мебудем. хай нашуду акун ки дар лигаи якум ҳастем, мо фикр мекунем ки ҷамъ карда бозигарои хуб ҷамъ карда як нишон додан дар кор ки футбол аст. лигаи як, лигаи олӣ бояд мубориза барои ҷои намоён бошад. ҳамакнун файзканд бояд дар лигаи якум бозӣ кунад. ҳоли ҳозир дар чӣ ҳолен? Даста дар куҷо аст? Тамрин доред? тамрино аз 20 март шурӯъ шуд. якҷо бо бачаҳо ҷамъ овардем, бачаҳои нав ҳастанд. тамринро шурӯъ кардем. муддати қариб 20 рӯз мешавад якҷо тамрин кардем. рости гап тайёрӣ дида истодаем. тайёрӣ ки хоҳед накоҳед вақте ки супорӣ шуд ки мо дар лига як баромад кунем, бетайёрӣ намешавад. вақт кам ҳам бошад, кӯшиш кардастем як тими созем ки масалан як натиҷаи хуб ба даст биёрем. мо пеш аз ҳама мехоҳем алон бо роҳбарияти даста фақат мо машқу тамриноя маслиҳат кардагим. боз мехоҳем ки мақсади ино фаҳмем ки чӣ мақсад дорем. агар мақсади мо фақат танҳо баромад кардем дар лига як бошад, мо розӣ нестем. мо кадом тими нарафтем. мақсади мо фақат мубориза барои роҳ ёфтан барои лигаи олӣ буд. ин мемонад ки мо бояд мубориза барем ва нишон диҳем ки тими хуб аст, метавонад роҳхат бар лигаи олиро ба даст биёрад. аз он ҳайати пешин ягон нафар монд ё ин ки ҳама ба дастаҳои дигар рафтанд? зиёда аз он ки шумо дигар дар лигаи якум имкони легионерҳоро шартнома кардан надоред? бале, бозигарои зиёди мо рафтанд, дигар дастаҳои лигаи олида бозӣ мекунанд. аз ҳайати пешина ду бозигар мондагааст. тайёрӣ дида омодагӣ ба чемпионат рӯзи 20 мо бозии аввалро дар ноҳияи 5 бо сарои камар дорем. фикр мекунам ки хай вақт аст барои як омода кардани тими хуб ва нишон додани бозии хуб. масъалаи асосӣ албатта масъалаи маблағгузорӣ аст. то ҷое ки мо иттилоъ дорем ба замоне ки комиссияи литсензиякунонии Федератсияи футболи Тоҷикистон аз шаҳру навоҳӣ дидан мекард, ман ҳам узви ҳамин комиссион ҳастам, дар ноҳияи восеъ аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи восеъ ваъдаҳо комил буданд ки файзкандро ҳатман дастгирӣ мекунем. агар хато накунам, ман мутмаинан гуфта наметавонам, агар хато накунам, бештар аз 1 миллиону 200 ҳазор сомонӣ ё 1 миллиону 500 ҳазор сомонӣ ҳамин гуна рақамҳо чарх мезаданд. оё ҳамин маблағ ҳоли ҳозир побарҷост ки шумо уна истифода баред дар даста ё ин ки на? мо ҳам ба фикрам мо ҳам маълумоти зиёд надорем аз маблағгузорӣ. мо ҳам фаҳмида будем ки 1 миллион 200 ҳазор ҷудо шудагист барои дастаи мо. фикр мекунем ки агар 1 миллион 200 ҳазор бошад дар лигаи як, агар мумкин басандагӣ кунад дар лигаи якум. ҳозир масалан аз он пуле ки масалан аз он маблағе ки ҷудо шудагист, мо фақат оли гӯё ки нав шурӯъ кардем тамриноя. рости гап оли хабар надорем ки маблағгузорӣ аз кай шурӯъ мешавад. мумкин ки аз моҳҳои апрел маблағгузорӣ шурӯъ шавад. сардори даста ҳам иваз шуд? сардори даста иваз шуданд. ҳозир як бо сардори даста ишта як суҳбат кардам дар кӯи мақсади ино чӣ аст. агар мақсад мубориза ба роҳ ёфтан ба лигаи олӣ бошад, мо тайёрем ки ҳамкорӣ кунем. агар фақат иштирок кардан бошад, мо розӣ намешем. шумо ҳамчун сармураббӣ ҳамеша ҳамин гуна мақсадро дар пеши худ мегузоред анҷало? бале, вақти соли 2019 мо даъват кардан тими Файзканд, вақт тими Файзканд дар лигаи дуюм бозӣ мекард ва барандаи ҷоми Хатлон шуда буд ва роҳхат ба лигаи як ба даст оварда буд. вақт даъват кардам, мо бо роҳбари пешинаи даста ҳам суҳбат кардем. агар мақсад дар лигаи як роҳ ёфтан ба лигаи олӣ бошад, мо тайёрем ки бо шумо ҳамкорӣ кунем.
خوشبختانه همین خیلی هم شد ما در یک سال که در لیگ یک برآمد کردیم رقابت با لیگ اولی رو به دست آوردیم. الان 4 سال است که در لیگ برتر بازی میکردیم. هر سالی که موسم شروع میشد دسته فایزکن یکم دسته بود که با گفتی متخصصان باید با لیگ یک برمیگشت. خوشبختانه ما 4 سال است که در لیگ برتر برآمد کردیم. سال گذشته هم یک نتیجه خوب هم نشان دادیم. خیلی میبینیم با در لیگ یک از دست ما چی میامده باشه. جلال شما رو با دسته های دیگر دعوت نکردن بعد از اونی که همین گونه وضعیت به میان آمد؟ پیش از این بسیار دسته ها دعوت کردن، بسیار دسته ها دعوت کردن. من راستی که مینداری خود برای همون دسته هایی که باور کردن ما دعوت کردن مینداری خود ما رسوندنیم که بعد عذر زیاد که ما دعوتیان رو قبول نکردیم. سبب اون بود که ما میخواستیم که تیم فایزکن یک نتیجه بهتر نشان دهد. برای اول فکر کردیم یک تیم خوب میسازیم و یک نتیجه خوب نشان میدیم. افسوس که این نقشه های ما نشد و ما لیگ یک رفتیم. مشق‌های شما در شهر دوشنبه برگزار گشته ایستادن، چرا نه در ناحیه واسه؟ ورزشگاه آماده نیست هنوز هم یا اینکه چه علت است؟ ورزشگاه آماده نیست و ما بیشتر بچه از شهر دوشنبه از ناحیه گیرد نواحی شهر هستند. بعد بسیار بازیگرای ما فکر می‌کنم دانشجو هستند. از سبب ما در دوشنبه مشق تمرین میکنیم. اینجا در حوض شینواری یک جا رو ما اجاره گرفتیم. در اونجا هم شرایط خوب هستن برای تمرین و کردن. در میدان ذخیروی دوم ما وقتی خود گرفتیم برای تمرین. هر روز تمرین در دوشنبه رفته ایستاده است. آمادگی با لیگ یکم و با سرچه موسم آمادگی ما دیده ایستادیم. خوب ببینید که یک نفر دانشجو است، فکر میکنم یک نفر دیگر کارگر است. خوب در همین وضعیت چگونه یک دسته رو کامل کردن ممکن؟ چی کارگر و چی دانشجو یک وقت معین جدا کردن در کار که نه با دانش آموزی اونو خلال رسون نه کار کردن اونو. ما بعد از عموما سرمربی در همین گونه وضعیت از همین گونه حالت ها چگونه میبراید؟ این هم دیده میبرند که اگر ما بینیم که دانشجو صبح میروند دانشگاه ما میتونیم تمرینات بعد از ساعت 4 یا 5 گذاریم که شما در یک روز یک مرتبه تمرین دارید؟ یک مرتبه ما نو مشق تمرین شروع کردیم برای گذاشت در یک بس تمرین کرده شدیم. خوب البته هیئت کامل است یا اینکه باید برای کامل شدن هیئت کسی دیگر رو دعوت کنید؟ 90% کامل است. ما با یک هیئتی کامل 3 بازی سنجشی دوستانه گذراندیم. فکر میکنم با همین هیئت هم در بازی اول فکر میکنم با همین هیئت میبریم. کدام خط قابلی باز تقویت بخشیدن است؟ کدام موقع رو باید؟ بله موقع دفاع کمتر ضعیفتر است. یک دروازه‌بان خوب در کار بود با ما. دفاعگرای مرکزی در کار بود. خب هست بازیگرایی که مثلا تیار نیستن لیکن وقت یافته اونا رو تیار کردن که موقع مثلا دفاع دروازه‌بان کمتر مشکلی پیدا می‌کنه باشه که دروازه‌بان اساسی منقبت دویم دروازه‌بان بسیار جوان است. وقتی زیاد در کار کنیم یک دروازه‌بان خوب شود. از اون هیئت پیشینه شما شخصا کسی رو دعوت نکردید یا اینکه نه آمدند؟ نه از پیشینه کدومی که مثلا دیگر تیم‌ها نرفتن ما دعوت کردیم. 2 بازیگر پیشینه اومدن. بر طبق قراردادهای پیشینه شما بازی می‌کنید؟ بر طبق قرارداد پیشینه شون ما بچه‌ها دعوت کردیم. فکر می‌کنم که باید ما با ما کمک کنن. تجربه زیاد دارن در لیگ برتر. در لیگ یک باید کمک خودشون با ما رسونن. کمک سرپرستان به چشم نمیرسد جلال، چون که مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه واسه رو ضرور است که هم دسته فایزکن و هم دسته هولبوک رو مبلغ گذاری کنند. مشکل است البته، چون که هر یک مقامات محلی باز یک ایده از مسئله و مشکلات خود رو دارن که باید اون رو حل و فصل کنند. بله به سرپرست دشوار است. خرجای زیادی است که مثلا فقط ما نمیتونیم از بودجه ناحیه استفاده بریم. باشه که هست خرجایی است که مثلا در
майдон бояд пулча гузарондан дар кор, майдоне ки тамрин мекунед, майдоне ки тамрин мекунем, он ҷое ки мо иҷора гирифтагим пули бояд додан дар кор. ин ҳамаш як маблағи кам ҳам бошад, не ки мо наметавонем ки мо байни моҳу аввали мо аз ваё фақат маблағ талаб кунем ки масалан мо да кӯмак кунанд ки мо агар сарпараст бошад беҳтар мешавад ки масалан харҷе ки камтар аст мо аз он истифода барем. مثلا بازی میشه بازی سفری میشه که در اونجا مبلغ در کار میشه برای کیرا و برای بچه‌های خوراندن و اونا همش اگر با سرپرست باشه با بهتر است. حداقل اتوبوس دارید حالی حاضر؟ نه از یگام نه اتوبوس داریم نه یگام چیز دیگر. اون هم کرایه میگیرید اتوبوس مثلا با ناحیه 5 خیلی دور است تو اونجا، نه اینکه ناحیه 5 بلکه بدیل خو بازی‌های سفری البته که یک راحله در کار یک اتوبوس دسته یگم نقلیات نداره که با بازی‌های سفری رود. فکر هم کرایه است، هم رفته هم جو فکر می‌کنم که خیلی با یک دیدن ابراهیم همیشه اگر با یگم سرپرست پیدا شود و کمک کند بهتر میشه. بله اگر یگم سرپرست پیدا شود حداقل در همین مسئله ها دستگیری کند فکر می‌کنم که نور بالای نور میشود. بله. ستاد مربیان کامل است یا اینکه شما حالی حاضر تنهایید؟ نه تنها نیستم، واسه پیشتر مربی عادل کریم رو دعوت کردیم یک جا میخوایم یک جا کار کنیم. بعد مربی ناوندی است پیش سرمربی تیم فایزکان بودن سال 2019 با دعوت اون کس ما با این تیم آمده بودیم. الان میخوایم یک جا همراه کار کنیم. ضرور قرارداد شما با فایزکان تا کدام مهلت است؟ چون که در این وضعیت چگونه شد این قرارداد دیگر با شما دیگر باره، چون که هم سردار دسته شما نو شد، خب چگونه مناسبت ها شد؟ راست دیگه ولی قرارداد به امضا نرساندگی ما میخوایم یک بار یک جا با رهبری نوی دسته شدت یک صحبت کنیم که مثلا مقصد اینو چی است در لیگ یک. باید تکرار شدن یک بار دیگه اگر مقصد فقط اشتراک کردن باشد ما راضی نیستیم دیگه. ما کدام تیمی نرفتیم پیش از همه مقصدی ما یک میخواستیم که بازی خوب نشون داده، مثلا اگر در لیگ یک باشیم ما با بچه‌ها صحبت کردیم که ما لیگ یک مقصد ما فقط اشتراک کردن در لیگ یک نیست، ما مبارزه برای برآمدن به لیگ عالی است. فایزکان بازی‌های خانگی خود در ناحیه واسه میگذراند؟ از روی نقشه باید تو آغازی بازی‌های لیگ یکم باید در ناحیه واسه بازی شد. اگر اینجا با یک مشکلی است که اونا از لیسانس گذاری باید گذارن، اگر قبول نکنن ما فکر میکنم که باید شما میدان ورزشگاه رو در نظر دارید یا اینکه میدان ورزشگاه ناحیه واسه اگر میدان قبول نکنن ما میتونیم با میدان ناحیه رودکی میتونیم گپ زنان کرد بازی اولی خود رو در اینجا. گفتن اینکه در ناحیه رودکی تا جایی که ما اطلاع داریم اونجا هم دو دسته است، هم دسته کوکتوش در لیگ عالی بازی میکنن، هم دسته رنگان در لیگ دوم، یعنی در اون میدان هم دو دسته بازی میکنن. گپ سر این میرن زیاده از این اگر شما در یک جای دیگر بازی میکنید مسلم است که باید پول اجاره بدهید. بله. درست است؟ خب این مشکلی ها پیش میاد. بهتر است که ما تستر هم ورزشگاه ناحیه واسط آماده شد برای قبول بازی ها. بهتر اون است که در میدان خود باید بازی کنیم. اونجا مخلصان زیاد میبینن، دستگیری زیاد میشود. ما فکر میکنیم تا آغاز موسم ما که بازی اول شد در سفر میگذاریم تا بازی دومی که در زمین خود قبول میکنیم ممکن که آماده شود ورزشگاه. دربی ناحیه واسه رو چگونه دیدن میخواهید؟ اولبوک فایزکان. بله راستیگه در لیگ یک حقیقتا یک بازی جالب شده بود. ما در یاد دارم که چقدر در واسه دو دسته یک ناحیه چقدر بازی میکردن. فکر میکنم بازی خوب بود شد، بازی خوب شد. ما از همه مشکلاتی که در دسته حال حاضر موجود است قریب که گفتیم، اما خوشبین کننده و امیدوار کننده چی است؟ راستیگه خوشبین کننده و امیدوار این است که یک تیمی جمع آوردیم که فکر میکنم اون یک خوبه دارد که یک بازی خوب نشان دهد. ما امید داریم که یک
роҳат ба лигаи олиро ба даст мебиёрем ва мубориза мебарем ва то бозии охирона фикр мекунам ки якум орзуе ки мо дорем бояд нишон диҳем ки фойзкан ба тими лигаи бартар аст на лигаи якум. бояд дар ҳамон ҷояш меистод. бале. аммо мутаассифона он чизе ки аз суҳбати мову шумо бармеояд, на ҳама шароитҳо барои амалӣ кардани ин мақсад мавҷуданд. ягона чизе ки умедворкунанда аст албатта тасмими шумо ҳаст, иродаи шумо аст. дуруст аст? дуруст аст. ман фикр мекунам ки баъд аз он ҷаласае ки бо президенти федератсияи футболи тоҷикистон шуда гузашт муҳтарам рустам эмомалӣ, фикр мекунам ки бояд футбол як навигарии зиёд шавад дар футболи тоҷик. рафтани мо дар лига бояд як дарси ибрат барои дигар тимҳо шавад. вақте қарор қабул шуд ки майдонҳо бояд омода бошанд, ҳама он чизе ки масалан дар тим аст, дар футбол аст, саривақт бояд омода бошад, чи аз лиҳози молиявӣ, чи аз лиҳози майдону ва ё барои фикр мекунам ки дигар дастҳо ин як дарси ибрат мешавад. вақте гуфтанд ки иҷро кардандако бояд дар сари вақт иҷро кардандар. бале чандин сол аст ки дар футболи тоҷик ба қавли олудаву полуда ҳастед. шумо ҳам албатта хело дар ин солҳо ҳирфавӣ гаштед. мушкилоти аслию усулии дастаҳои мо умуман дар чи аст? дар сохтори клуби, дар муносибат, дар таҳияи дастаҳо, дар таҳияи ҳуҷҷат, дар таҳияи инфрасохтур, дар чи аст аслан? мо чиро бояд бартараф кунем ки масалан як клуб як даста ба клуб табдил ёбад ва мо онро албатта клуби профессионалӣ, фаразан лигаи олӣ ё ин ки лигаи якум бигӯем ҳадиаққал. бале дуруст қард шумо. ман фикр мекунам ки пеш аз ҳама бояд дар клуб ё дар тим ҳар як коргар, ҳар як вазифадор бояд вазифаи худша иҷро кунад. масалан сармураббӣ бояд кори сармураббиша бидонад, менеҷери дастад, раиси дастад, он ҳар як аз бояд кори худша иҷро кунад. агар директори техникӣ, бале агар ҳама кори худша кунад, фикр мекунам ки пешравӣ зиёд мешавад. барои фикр мекунам аввал пеш аз ҳама ин мушкилоти молиявӣ ҳал кардан дар кор. ин ягон пешравӣ намешавад. вақте шумо даъват мекунед бозингар, мо гирем агар имсол ба нақшаи мо 4 бозингари камерунӣ даъват карда будем. вақте шумо бозингари хориҷӣ даъват мекунед, барои он бозингаро маблағ дошта бошад, шароит муайё кардан дар кор, маблағ. барои фикр мекунем пеш аз ҳама проблеми асосии дастҳои мо дар молия аст. вале ман фикр мекунам ки ба вижа баъд аз ҳамон вохӯрие ки муҳтарам Рустами Эмомалӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе бо аҳли ҷамоатчигии футболи тоҷик доштанд, хело пешравиҳо ба назар мерасанд, хело кӯшишҳо ба назар мерасанд дар самти рушди футбол ва дар самти беҳбуд бахшидани ҳама самтҳои футболӣ. ҷалолдин, суҳбати мо ба охир мерасад ва мана имкон доред тавассути телевизиони мо аз мухлисони худ ё аз онҳое ки мехоҳед сарпарастӣ кунанд барои шумо хулас даъват кунед то файзкандро дастгирӣ кунанд, ҳам дар самти молиявӣ албатта сарпарастон ва ҳам албатта дар самти мухлисӣ ҳаводорони даста. хайр мухлисо чӣ талаб дорем? омада дастаи худро тарафдорӣ кунанд, мухлисӣ кунанд. фикр мекунам вақти варзишгоҳ пур аз мухлис аст, бозӣ тамоман дигар мешавад. мо вақти бозӣ мекардем, фикр мекунам мухлисои зиёд меомаданд. як мухлис ба мураббӣ як кӯмаки зиёд мерасонад. мухлис мегӯяд ки кадом бозингар заиф бозӣ дорад, кадом бозингар хубтар аст. шумо метавонед аз суханҳои мухлисон метавонед як ҷобаҷо кардани бозингарҳоро ба майдон дар майдон ҷобаҷо кунед. барои пеш аз ҳама раҳмати калом ба шумо ки даъват кардед, як суҳбати хуб гузарондем. умедвор ҳастам ки файзкандро аз соли оянд мухлисон дар лигаи олӣ хоҳанд дид. зеро файзканд сармураббии хуб дорад, ин сармураббӣ тасмими хуб дорад ва фикр мекунам ки ин шир ба шакар омезиш ёфтааст ва ин ҳадафҳо албатта пиёда хоҳанд шуд. ва фикр мекунем ки орзуи ҳазорон нафар ҳаводорони дастаи файзканд ҳам ҳамин аст. бошад, чаро не? шумо сазовори лигаи олӣ ҳастед ва бошад ки дар лигаи олӣ аз мавсими дигар бозӣ кунед. ҳозир бошад дар лигаи якум барои шумо барору
کامیابی و پیروزی می‌خواهیم. سلامت سلامت باشیم برای یک صحبت خوب و خوشتان. دوستان عزیز، یک صحبتی داشتیم با جلال مجیدوف، سرمربی دسته فیض کندی ناحیه واسه. در همین جا برنامه ما به انجام میرسد.